Музыка для всех проект чатчитнен атыржагын сүрбе төт сүрбе 5 күннәргәр анда үдүтага конгресс болары көтүлдер. Бу конгресс чатчитнен сахасырын барылустарыгар булан быгытнан мастер-класстар бериле туралар. Чурапчылыгар бу проект кайда хуларирен биги корреспондент мыцырдатар. Бу проект чурапчулугар 2-14 сылтан олоққа кирбиде. Эрелигер стенатынан Чакыр орто сколата былырыңыр ажалттан сағалан музыка для всех проект базовай осколатынан аттамыта. Бу пилотный школа болабыт республикага. Онуттан бастакы тугунан бихека хүрдәүчүгэй толору комплект оборудование келбите, музыкальный инструменттар. Бүгүнкү семинар кыжык нахачуй тахамга барды жакпыннада Дмитрий Дмитриевич так бу келеннер хүрдәүчүйдү бу проект кандык проблемалардагы туакка ки болгом туурулуктагын баратын чопчулахан төгүрүк стогун хачыдык өлеләти бит элбак санат астагыта болла. Онун оттан биги инниктен бу проект олокка киререгер өлеле хәргәттен багарар булак бар. Быйылгы ыраҗылыттан чурапчытагы ога искусствотын осколатын базатыгар духовой инструменттар отделение тахыллары буланнанар. Бу чарчитнен үрдүкү музыка сколатын датсана Саха Республикатын үтөлө агартыга Александр Кузьмин духовой инструменттарга чурапчылыгын олоктоктургар оглорго мастер-класс көрдөрдү. Мен санавар бу бүгүнкү кепсети калтай калбакка онда бу анда дутага конгресс чарчитнен бара турган себептен хүддалыкын ороллак булу дияхныбын ая кылынан чакчадагана чөрөтчү улугар бу музыка для всех тен лохан проект жиңнятты үлеи хамсы турара мен санавар каракка бурагылды дейин жон Сергей Өйгөр ханатыр өсөлөгүр хүддачүдүк мен санавар киге дияхныбын эпти. Маныха музыка для всех проект биһулуска тагар тураргар уятчылара өренен багалак оглар баллара музыка аптага гетин керексетер. Мария Кирилловна, Илья Борисов, Саха телевидениете, Чурапчы.